Saya pembetulan sa balilit o mga lukos tanong. Nalangulangan asakit ko dunia. Nagtiyano yan. Nagtiyaban yan. Naginan subalilit. Balilit. Nangulusakit ko dunia. Nagtiyano yan. Nagtiyaban yan. Naginan ipambetulan o mga lukos tanong sa balilit. Na inimbawa takairan na uduan titi anak ka din so ina. Oh. Biya kay sa alungan. Naadang ko na doktor. At tingin kaya mayan at ginaamak kulay. Emanto na melasang kusaka. Na tingin mayan na anto na yokit. Akang belasing karak. Nati na iman to na sakop manipigamaan ka. Kapang bibawata ang pusa ka. Nati may na painan. Tiya maya na ama na bawa. Ayaw manamiyama na suama. Nabiyo dukutur siya mayan. Nambarang-barang na ituro. Uwama. Kuwa tayo na doktor. Kinaama. Kuha kita. Dapat kuhan mabuwag tayo na doktor. At tinagin sumasa. O kayo ito akan ang berang-berang mangguy turo akong kiyama. Dapat kuhan nagyang kota doktor. Kagin na makaranisiran. Makaumasiran kubenderan sa tao. Kalilimudan sa tao. Katitimuan sa tao. Nagunyan titiis si watayan na doktor. Nagupilikan watayan. Siya mayan. Na miyabo kalid siya mayan. Tiya mayan na ikaritang ko na miyan luudak kuwarin. Inong karaka na ikidiin. Ay nipiri ka kung ka. Tiginaama na dakap na nalipamungaw. Bangka di katawa edukutur ako. Naino akong ngayon titi. Tinay karitang. Dakan sa kapan na udui. Kagi mo kaya titiyakan da ka. Sako saka. Naputitiang kaming kakainaka. Napaguduan kaming kapang kainaka. Niya kayo sa ikaritang ko. Napagkang kami kainaka. Namiyakakang kami sa seput utay ka. Kami akay sa alungan. Napagkang kami kainaka na buka pangudu. Buka panayaka. Miudu ka ro na miudu ka sana miudsyotora ka. Nakiapa mo na sangkus ka. Nada ako din na makapalabu. Namiyakan akan suseput utay ka. Natigo doktor at tantud na kumargan. Agyang kaya kapakabalas ang balalaks. Maragambas. Agyang kaya kapakabalas ang balalaks. Namiyakaw tantang dinugumuraw. Agyang kuto doktor namiyakaw pamanis sarila kaya may. Kupitamanan, agayaw, naranul, ko inaaguswama na tamang ko inaabay, na tamang ko amadato, nasa kawata, na pagaman ka, berasambayan ka, na umakamakapasa di sumbayan, na puro na ka sumbala animang ka, na pamanganin na ka sa kapakalinis o inaka, suwaina ka, bayama ka dito kapakalinis lang si ko kasiksang ko kumon kapakalinis lang ko kasiksang ko naraka nakapakasulilan si ko naraka ulaw tayo inanipidyo man kupidyo man aranon nagagaw kumbala aloks
kabel aman. Berwina kaginawan kabel simba. Saleh. Saleh. Baka bapia pentika pana ali. Bapia dika pana ustad. Dasar ka sekawata. Na beramal ka. Bersimba ka. Amin pemanganin ka. Seina ka, nasyama ka, natamang ko inakabay, naama ka dito, sa kapakalidasran, sa ikukasiksaan ko kubur, nakapakalidasaran, kukasiksaan ko naraka, nakapakasuldiran sa ikusurga o Allah Ta'ala. Sadaqallahul Azim, menyatakan lagi untuk bangsa niyo, menyakabatnya sa pagmanola. Bersama niya, na ayat na kinagtanong, sebab sa dasiya yung untuk MC sa gyan na limod, na ayat na kinagtanong yung mantong na nagyang gaya biyantuan talo sa sugo, pagkapagkat talo sa doan, si Kogamatan Ogama Islam, si Alalim, Omar, Amor, sa tandangan tano sa matano sa mapia pamamakingan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الجنة لمن اتقى وخلق النار لمن عصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maganaron mga babay ko na pangni ko Allah. Di itano di ipamagami namin na naku Allah Ta'ala makalides tanong kukaragan o sakaratan maut. Kaso sakaratan maut na tanto din amargan, kumargan. Di itano di ipamagami namin na naku Allah Ta'ala si ikumasa akapakaw markatano sakaratal maut na ayan na murip puriya matiru tano na sukalima la ilaha illallah kakagiyaan na katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigina man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ayamana niya na sadin sa tao. Ayam murid-murid amat teruyan kumasa akapatay niyan na sukalima la ilaha illallah la dakhala al-jannah. Pagkasulad ko surga ko Allah Ta'ala. Di tayo di pa magaminamin na ko Allah Ta'ala makalidas tanu ko kasiksaan ko kubur na ayamala na di tayo di pa magaminamin na ko Allah Ta'ala makalidas tanu ko kasiksaan ko neraka jahanam na pala tanu dan mama kasulad ko surga o Allah Ta'ala. Allahumma amin. Isa amal aditan ni pamagaminamin na Allah na sumangalukos tanu
mga inatano, mga amatano, tamang ko mga inatano, wabay na mga amatano, wadato na gusto mga inairan na mga amairan, na mamakalidas siran ko kasiksaan ko kubur. Na ayamala na makalidas siran ko kasiksaan ko naraka jahannam. Na pala siran din mamakasulad ko surga o Allah Ta'ala. Allahumma amin. Mga babay ko, ay ini ang mapugusyakan na kanong o plakaitan. Nagyang kaya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam at talo ka grupo ang mga tao adi siran pagilay na wallahu ta'ala sa alungan amori. Ino siran pandipagilay wallahu ta'ala sa alungan amori. Kamawatan siran ku surga. Namarani siran ku neraka jahannam. Anta ununa iya mga tao. Pagampagan ay mga tao adi siran pagilay na wallahu ta'ala sa alungan amori na al-aqu liwalidayhi al-aqu liwalidayhi ayamanan yan na mga tao ang mga rarangit sambala aluksyan. Sumanga tao apot pumasunganiran sumanga luksiran. Sumanga tao apot pumanintaaniran sumanga luksiran. Ayap penubanian nak kiarawi tumdak arugu umanga luksyan. Nagila ni mga tao adisiran pagilay ni wallahu ta'ala sa alungan amori. Salasatun la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah. Talo ka grup mo mga tao adisiran pagilay ni wallahu ta'ala sa alungan amori. Na paganero nagyang kaya al-aqu liwalidayhi. Mga tao ang mga lalangit sambala aluksiran. Kailangan mga babay ko aso mga lugstano na kapiya-piyaan tanusiran sa sampurna akapiya-piya. Ba't kadilaboron sa mga ina? Kaya katiro wallahu ta'ala sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tusriqu bihi say'a wa bil walidayni ihsana. Ayam ano na simbahan niyo sa Allah. Suatan niyo sa Allah. Sa uban niyo panakutun sa may tubo asay. Uban niyo panakutun sa may tubo asay. Yang kaya kasimba ako Allah. Napupu sa umur. Ayat putero untano apupu sa umur na taman sa kapatay. Na wajib berakaden so kapusimba ang kako Allah Ta'ala. Da'abaw kapaglib. Na ini sumpatianon mga babay ko. Wabil walidaini ihsana. Piya-piya sumbala aluksiw sa sampurna akapiya. Piya-piyaan suina
Piyapiyaan suama sa sampurna akapiyap. Mga kababay ko, bahkan din na kaya tadami sututulan ako alkama. Madakala sututulan ako alkama. So alkama na tanto nila malay gagaw. Na malay rayon. Sambala aloksyan. So alkama. Na isa gagaw niyan, narano niyan. Kumangalok siyan na didinakuman. So alkama o di makakan sumbala alok siya. Miyakay sa aluan na miyaw man yan sa inakulay niyan. At tuturugan na daniyan din nakarawi mukaw. Na ayat siwa wal kama na pagpagalibot niya so inayan na di niya di paranuranunan at inainawi na kulaya ka na pamagnaw-naw-naw ka din na inakulaya ka nakakumangka. Oh. Igira suwi karitanta na ayaw pagkanagataon na inakulayakan o di na umikulayakan o di na abikulayakan o di na amakulayakan naman din agkarunggos apusuta sa pagkatangkad sa ginawata apag kamabaya-bayaan ta o karatanta igira aaya pagkanagtakuwatat dati gina ina miya kaluto ka miya tay ka uwi nati gina ama bagya ko nga sa pera kapag kilasa ko miya tay ka kamadakan ang mga wata at pagpamanintaan yan sa mga luksyan. Oh, adong panamanaataw. Ang kerawan yan dedawla. Mamaninta si inayan. Kaanamiya si maakanon na siringanan. Si inayan na miya mungudin. Namiya kay salungan na gunian na orani sa daura gunian na orani sa sinta tingin na tiningga sa iyalo kasadipan na matay oh mga babay ko so alkama natantun na malay gagaw na malairan na nagkainaiyan abus siya maayan na ayapan so inaiyan abay na ayapan so amayan na dato miya nagtanawa din na kuman so alakama di makakan so inaiyan abus so amayan na miya kay salungan na gumagugu mga bulayo kayan so alakama miya guguilan na miya pakapaginumilan sa arak na sukya pakapaginumian sa arak na di niya nagkatuon adidaan yan di niya nakatatanudan miya suwayan miya ula-ula niyan na miya lingas sa walay na daniyan din may tinud na miya sikunian sa inayan na miya buta sa inayan. Kaya kumapita na miya niyan sa inayan ang mabubuta na tinainak-ulayakan. Ang taon ulit tao ang miya kabuta
nakakabutaan kumang. Iguin na yan. Ada din abarakan miya kabuta amakan liur-liur ka. So kaya na ganyan, asa kanya besi miya kabutaw na magaan sumagaan na siyakop po niyan na di niya ni pamagarigarig na pagpangangarakan yan. Sa di niya nung itiro na inakulayakan narilaya kung kadinakadiyakan dinakatawan ketuusan ubaakan saka miyabuta inakulayakan. Ayaw buhay ni sambagunay na yan. Natigin na diyakan sa kadin parilan na ayaw mala adir kamarila na su Allah Ta'ala. Kagi na matang kadadin nilay inayan na inibut tadiyan sa maninay si inayan na kagi ako may butadiyan sa maninay si inayan na tigino na inakulayakan andono ni miya kabuta kumatang ka basudiwa ka limaku basukawanan ulimaku natigi na yan ayan na miya kabuta kumataku nasukawanan alimaka so kaya na ganyan nun saya miya kabutaw nasukawanan alimaniyan na kinawa niyan subadi na piuto niyan nun aging kaya kawanan alimaniyan na kagya kumaputo niyan nun na binita kayan sa tingin na inakulayakan na katisulimaku akawanan apiw tula kanu na kami abutakan narilaya kung kadin inakulayakan tigmanin na yan na diyakan sa kanil parilaan saya maladir kapan marila na su Allah Ta'ala kagya mautu na din rilay inayan sa miya kaduwadi na aya siwaw alkama na miyamanik sa iyang kutama pura palaw na aya buwa pusuan yan sa iyang kutama pura palaw na pasimbaan yan su Allah na umanya na masimba su Allah na ipuro yan sulimani na gumuraw si iku Allah sa kinakadnang ko ya Rabbi rilaya kong kadin kamata-mata na suwina kulayakan na miya budak ko isa kiyati niya sa iyang kutapalaw na miya kasapulo na rangun na miya kanag sa suara sa alkam sa tigagyang kutwa suara at ginahay alkama na di ka rin perilaan o Allah taman o di ka rilay inaka na minikulting su alkama na pembaling sa walay na di mandi magidida di maranun-ranun at ginaw maumakus sa walay sinakuletan na ayarakan din na kiyala kaana so pamintuan o surga na udiya ka na mawa sa walay sinakulayakan na ayarakan din na kiyala kaan na so pamintuan o naraka limu Allah amiyaw man yan sinakulay niyan sa walay na sukiyaw man yan inakulay niyan sa walay na magaan sumagaan na siyakop po niyang paman na di niya ni pamagarigirig na pagpangangarakan yan sa kinainakulayakan na nilaya kung kadinakadiyakan din na ketuusan na ketanudan ubaakan sa kami abuta inakulayakan kagaya mautunat ayaw bumanay ni sembagunay na yan na tinginadiyakan sa kadinaparilaan sa ayaw mala adir kamarila na su Allah Ta'ala kagaya mautunat na ayak mana siyo alkama na miyanimu sa itabun agang
Na isa tutulan na niya timo yan ay tabulagang mo na isinumay ito ang palaw. Na piyak akarabin. Na kagiyang kumakakarab agyang kuto apoy. Na sumiyong kainayan sa kinainakulaya ka na muntay akong kadin. Kaiman to na isildakan din na ginawa ko sa giyang kaya apoy. Kakatawan ko diya kong karelay. Na siya kun pakadrang kunara ka uwang so kaya niya uno inayan sa sincere din. O di natito din. Amagalusod. Patipu. Sagyang kuto apoy. Namiyak agiraw so inakulay niyan. At hinaray ikaritang ko alakama. Na di ka din napatipu sagyang kanla apoy. Kaiman ko napikipasaksiyan ko Allah. Ako sa mga malaikat arin nila ang uska. Nasukeri na iron Allah. Napiyak kakasuyo Allah ta'ala sumataw inayang kumatan yan na medasok kabubutay inayan. Napiyak kakasuyo Allah sulimaw alkama kuliman yan na medasok kapuputul alima o alkama. Sa kamu ito mga babayat. Naad na sa katawa mama. Amiya kataliwama ako Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapedi tanong maano yung sunas yan. Kapara magaan. Uri na madali. Sa tigagyang kutwa sa katawa mama ako Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Antaw unulitaw. Amalarakun ikabenar. Sapatut. Nagwajib akapiya-piya kurun sagyang kaya dunia Allah Ta'ala. Natigo Rasulullah ummuka suinaka. Tigyan man ya Rasulullah na anta apne ikadua. Amalarakun na ikabda sapatut nagwajib akapiya-piya kurun sagyang kaya dunia Allah. Natigo na ummuka suinaka. Natigyan mo na ya Rasulullah. Anta panikatalo. Amalara kun ikabna sa patut nagwajib akapipi kurun sagyan kay dunia. Natigyan na ummuka suamak suinaka. Kaya katalo din. Tigyan mo na ya Rasulullah. Anta panikapat. Amalarakan ikabna sa patur nagwajib akapipi kurun sagyang kaya dunia Allah Ta'ala natin na abu ka suama ka talo bagi ko ina nasasabagi buama malo niyo mamupapandapati pemimikirana pergi majinisyo na akia rasay rakatan o mga inatan. So mga ina na inikarim bitu tanwiran niya kasyaw ulan at taruto nagagawi daw na aawid ang tanwiran da parwarimba da surutayman kaigilakas kepikir winanggep nadiba kageba kasiap yang kau bakabin makami ay karitannya igiramian mia gidamian asumia kita tiani nadiba kala menjesa bulung sesakit tatian kasiap yang rakabu ubakabin kabina sa isa suldatian o ina mga babae so mga ina nasiyaga din sila na balinik saya pembetuan sa balinik o mga lukos tanong nalangulawan asakit ko dunia na tiyado yan
Nagtiyaban yan, naginan subalilit. Balilit. Ulo sakit ko dunia, nagtiyalo yan. Nagtiyaban yan, naginan ipambatuan ang mga lukustano sa balilit. Na inimbawa ta kailan na uduan titi anak ka din so ina. Biya kay sa alungan na adong ko na doktor at tigiyang kiamayan at ginaamak kulay. Emanto na malasang kusaka na tigiyang mayan na anto na yokit. Akang balasing karak. Nati na iman to na sakop manipigamaan ka. Kapang bibawata ang kusaka. Nati may na painan. Tiya maya na ama na bawa. Ayam manamiyama na suama. Nabiyo dukutur siya mayan. Nambarang-barang na ituro. Uama. Kuwa tayo na doktor. Tina ama. Kuwa ita. Dapat kuwan mabuwag tayo na doktor. At tinagin sumasa. O kay ito akan ang berang-berang mangguy turu akang kiyama. Dapat kuwan nagyang kota doktor. Kagin na makaranisiran. Makaumasiran kubenjaran sa tao. Kalilimudan sa tao. Katitimuhan sa tao. Nagunyan titiis si watayan na doktor. Nagupilikan watayan siya mayan na miyabo kalid siya mayan. Tiya mayan na ikaritang ko na miyan luuda kuwarin. Inong karaka na ikidiin ay nipili ka po ka. Tiginaama na dakap na naripagungaw. Bangka di katawa dukutur ako. Na ino akong ngayon titi. Tinay karitang. Dakan sa kapan na udui. Kalimut ya titiyakan daka. Sako saka. Naputitiang kaming kakainaka. Napaguduan kaming kapang kainaka. Niya kayo sa ikaritang ko. Napagkang kami kainaka. Namiyakakang kami sa seput utay ka. Kami kay sa alungan. Napagkang kami kainaka na buka pangudu. Buka panayaka. Miudu ka ro na miudu ka sa na miudsyotora ka. Takiya pa mo na sangkos ka. Nada ako din na makapanabu. Namiyakan na kan suseput utay ka. Natigu doktor at tantud na kumargan agyang kaya kapakabalas sambalalok maragambus agyang kaya kapakabalas sambalalok namiyakaw tantang dinugumuraw agyang kuto doktor namiyakap pamanganis sa nila kiyamayin Kupidamanan, agayaw, naranul, ko inaaguswama na tamang ko inaabay, na tamang ko amadato, nasa kawata, na pagaman ka, merasambayan ka, na umangka makapasa di sumbayan, na puro na ka sumbala alimang ka, na pamanganin na ka sa kapakalides o inaka, suama ka, suaina ka, bayama ka dito kapakalides lang si ko kasiksang ko kumon kapakalides lang ko kasiksang ko naraka nakapakasuldi lang si ko naraka olaw tayo ina ni pityo man ko pityo man aranon nagayaw kumbala aloks meron na kaginawang kabalaaman meron na kaginawang kabalasimba salih
baka bapia pentika penali, bapia dika pen ustad, dasar ka sekawata, na beramal ka, berasibah ka, ami pemanganin ka, Sinaka na siyama ka, na tamang ko inakabay, na ama ka dito, sa kapakalidasran, sa kukasiksaan ko kubur, na kapakalidasran, kukasiksaan ko naraka, na kapakasuldiran sa surga Allah Ta'ala. So Rasul sallallahu alaihi wasallam, namiyat kiroyan at tingin na al-jannatu, takta aqdamil ummaha, suka surga niyo mga wata. Kay man tulap pala palitan ni mga wata. Kaumanisa na ana inayan, na ana amayan. Sa imyak ang bili-bili. Saad na mga tao, iban to, na sinayan na gusya mayan, na miyadi din sa panginelinin. Kami ako masran kumakuburian. Al-jannatu taqta aqdamil ummaha. Suka surga aniyo. Nasi matatago ko mga palo mga ina. Aya maananan na pinusupianan. Kaaya maananan to. Na uni ka maswa si inaka. Uni ka maswa si amaka. Kau kapantagi ka kapatay, pagkarangit ang kau mga lubos ka, na di ka din makadilang ku surga Allah, kasi ka din makadilang si kunala ka Allah Ta'ala. Gupong ka kapantagi kapatay, asina ka, siyama ka, na pagkarangit ang kailan, na si ka din makadilang si kunala ka Allah Ta'ala. Ginan, mga pagkain. Ikadua mga tao, adi pagilay ng Allah Ta'ala sa alungan na muli. Nagyang kaya almara'atu, mutarajilatun, mutasabihatun, birrijal. Ayaw maana niyan na mga mama. Adi tiribabay. Mga mama, adi babababay. Mga babay, adi tutumbu-tumbuy. Daud isran rilayan Allah Ta'ala, nasa isran pakadrang ko na naka Allah Ta'ala. Mga bakla, ago mga tutoy. Daud isran rilayan Allah, nasa isran pakadrang ko na naka Allah Ta'ala. Na kailangan na sumangawat at tanong na masyapatan. Mampiyat at tanong siran, kumiyatan uwagama, kaswat abaraman, watabara simba na tanto amala akabaka ugupian si kumbala alok siyan kaso watabara amal bara simba salih na ayag kesapaten sa alungan na amori ko sa idiyang kainayan na 70 na ayag kesapaten ko sa idiyang kiamayan na 70 na andinan tigo. Kalau tulang ko sekarang sa tutula mababa. Adang kulaya mama, ada rawaka, baradusa, nakaliya kumatay, natigo mga tunganay niya nagyang kaya isar katanwa derwaka, baradusa. Na di patutuba milibang saja lebay gede kau pamakasir ketanu na penaitan. Ayat 3 na patut nasi itanu milibang sa lolo kakalasa. Abo peo mianaitan. Na ayat na miyakeo pakatangkeran nasi milibang sa lolo kakalasa. Nakagi ako milibang sa lolo kakalasa. Na adang kon mamua mama pangano pa sa saladin pananaladin nami kelasa nasuknya kelasane nami di bumper saloka kalasan nasuknya ni bumper saloka kalasan na daw maka panaragkain pantara pa ka pelagunya
kami ayam ya bone na miya kadudu kumadu nakagi ako na makamas sa delmengin natira na anda kaini puna miya kadudu kaini natira mi kela sanaku kapangano pa ko sa saladi namini bembela ko sa loka kalasan na miya kapalaguya ko kadi ako tengah samadu natira labang kadi ka tapi asan ini lebih ngesumba maderwaka na beradusa ina benar bisa na kagi ko mana mama kapira gawe nabi kelasa na sokea kelasania nami ni bember masalo kakalasan na sokeni bember yang salo kakalasan naran dengan yan namia bebaya namia sonor kami akapi agi namanian kaya mia bonian salo kakalasan namia kamu temu kumamut nabi pepasirun din sebenar nakagi ko nama tidiru ni pepasir na umani yang ko nebau na lawasien namia kamu temu talawasien ana tigina malinga ko din sengedi kana ko mabau umanga pamilya ko amia kamu temu ta namia ni sadel mengen nakagi ko makoma sadel mengen natig mano mga tawa anda kaya ini puna miya kamu temu takaini natigina mikela sanakop kapangano pa ko sa saladi namini bumbra ko sa lo kakalasan na ayaw miya bawakan sa lo kakalasan na miya kamu temu kumamut oy nataman sa mipo pasiwa kurut naging kaya miya ngedrak na piyang adigira naging kutua sa kata mamadarwaka beradusa na miya kabagak sa watayan asalih watayan asalih beramal na berasimba na kami promise Allah asa din sa tao ama kang bota sa beramal na berasimba daw si inayan na matatag kunuraka na pagangkatan o mga malaikat kunuraka kay tugalin nilang si kusurga o Allah ta'ala daw siya mayan na matatag kunuraka na magaan sumagaan na pagangkatan o mga malaikat kunuraka kay tugalin nilang si kusurga o Allah ta'ala mga babayakan upama ka malendulinduras nakya panipulang ko sa kanukman sapad at ito nakagya dita numapasad agyan kaya bendingan tanong at talo kakalas siya mga tao alis silang pagilay ng Allah ta'ala sa anuman mo na ikatalo mga tao ikatalo kagrupo mga tao alis silang pagilay ng Allah ta'ala sa anuman namuri lagi ang kay awad dayos ayaman awad dayos nandiyo tarong na isubaya gusto dato gupo na bahaya din niya na siya pansuy kapat talabi aring bawon ulit dari pagilay ng Allah ta'ala sa anuman namuri gupo na mamudato adi niya na siya pa dininin pangalim mo na ipangaling gagaw si karaman yan abay na di mamupagilay ng Allah ta'ala sa anuman amor yung taron sudah tu agus subay bahkan nikah tadiman agi yang kaya dua katawan tiwalay dua katawan darudupa dua katawan tirumay amalay gagaw suisa kompani namalay rayon suisa kompani iti putero na disira makaput dikiranuwa iti putero na yang kaya dua katawan tiwalaya na kambusiran makatapi na desiran makasimga desiran makambunuh desiran makatidawa komani sana understanding kupri maka sisi nabuta umani sakara kamu siran makatapi na desiran makambunuh
kau mani sana sinaludaya. Oke dia. Egirama. Apakah tatar sekena kasungaran udah duduk paka? Data subaya gusu. Datu. Data. Ubada ama malangka. Da ubada, data ubada. Arif respect tadungka. Cek udah duduk paka baik. Udina datu. Ibarat. Dawa yang ada di kalmang. Nasimamu, ginamamu. Panik ka kami betuak tianaka. Udi nati kalongis. Panik ka kami betuak tianaka. Nagpapakai beturun o ginawa niya. Tigu ginawa niya na longgis. Panik ka kunat ikarumang ka. Tadi ka makapasibak. Abay ka ini betul kau. Di ka makapasibak. Kakagya sakanya lupa. Nyetar subai aku sudah tu. Tadi ka makapasibak ka ini betul kau. Kepakai mamusak ka mamuda baik. Tak kabutuan ka sapo kendar. Tinggal mamuda pro kendar. May betul-betul mabuti anak kenapa nih kakak ada kamakatinda. Tak kaya betul nga mamusap ko kantan. Mga babae. Yang kaya tiwalaya. Naroon pa kamusiran makatipi na dasiran makasimnga. Dasiran makatinawa. Dasiran makambulu. Kamusiran makatipi. Dada siran din. Bakang betul sangaran. Kau manisa. Tak ada sinaluda yang kau pedih. Nampu sinaludakan. Sa English. Di New Bahasa. Udi na Tagalog. Na ano oras na kaispaya. Na waya sinaluda yung namaranaw. Bahasa niyo. Na din na banyan ispaya. Tama sa kapatay, hanggang sa kamatayan na walang spare. Na antunaw ni sinaludaan na spare yan. Na ayas sinaludaan na spare yan. Na ibaratong tika lab. O di na tika lablabakan, sungas iman. O di na tika hani, sungas iman. O di na darling akan na sungas iman. Uri na tika hanikulay sungas iman. Ayah penuh suit. Suit harta ka na sungas iman. Allahu Akbar. Na anda dani kapakang bawa tayo sa mga raga mga muda nagka-inspire. Kang ginaw sumata karagay na kulay. Panikan talwa pila. Di ka nung sinaluda sa soy. Ha? Kespaya. Ayaw panubag Tagalog. Kakagi yung kaya maranaw. Natito din ako iman to namin dakala. Amapasang amaranaw. Amapasang ikatiro sa English. Oh. Kataman sa lukas na miya kaswa mag-English. Kataman sa Karabaw niya. Sa piyan na pumutay niya na English. Na inutaman sa Karabawtan. Sa pitan nagmutay tanong English. Na bakang ginaw ko Karabaw ngay tika Karabaw na targa ko na. Nayawa kong ka. Papiya makasanggibong ko maalo na din na sagot. Naturoan ka na English. Tiga ko Karabawa. Low. Low. Low bat. Nasiya mo ito Karabawa ter. Low. Na English to low. Na baka mapatiro ko Karabawa yung kaya ka. Tiga Karabawa nang gagaan ka. Para nagwika Karabaw kapaguranan ta. Papi
makasanggibong ko maano na din yung sabot. Na ayaw mapagtiro ka na English. Hay power. Hay. Na siyabuti na panggagaan. Siyabuti na palalagoy. Hay. Dahil na so hay. Hay power. Out. Na ayaw panari iba gua mama. Ayaw penari imang udah naraga ini matau mag-English. Oh, bahkan di nakiat tadi man. Ay matunaan na mga raga, mga uda. Adi ko maputero ipira ka sa tao. Kadi niya subuti. Tigi na iner, pira ataw. Natiro ako na siyempre. Siyabut yan. Bakit nagatali malagyan kaya locus pihak pangaruman yang lagi kaya watay na mamuda nakagi ko makapangaruma natigyan ko naki watay na ora ka na tiro ang karaking kikarumang ka ang bubalayan na ko niyan katupangan yan natigi watay na kalau aku na ipumbabala na kakunsiin ako lang. Natiginaw. Natiginaw babu. Na ipumbabala na kan sakakinaw. Na nakagiti na ipumbabala na kung kanapusya na ang kuraka. Apigatura ka sa sulawa na yaw. Natiginaw ay. Nasuke pa kay puso no kas nagugiyang kaya. Karo may watayan. Nagunia na pagatoria suldawalay. Gunia gusuria suldawalay sa atora. Taman sa igano lukas na piagatoran yan. Namiya kau masulok. Tingin na anak pembeli ni kumada kala ator. Nanti na kakibubuha pintiro ka na pagator ako. Namiya gator ako. Nakaututamang sa igana ka. Napiagat turan nakakapagkasa sa isa mama. Natigin kaya watakan na ungi disebut Peter o napigator pembilang atau pia-pia sa surda walay nabit-ibit niagator out. Nabanguwa mamayman Bawa ka na di ko maputero. Iti kay karetang ko. Bilang ataw ka. Kinainaan to na yung bilangan ataw. Ayaw maputero ka na ikaretang ko na pakabait ka lang. Kanina sibut ni bilang ataw ka. Kaya sibutin niyan napakabait ka lang. Kaya matunda niya kada na lokas. Ay niya indulugo yan sa ikarata niya na kinder grade 1, grade 2. Kina dali. Late na kayo. Sa eskulahan. Inuulo to ni maputero. Maranawang gagaan kanuka. Kaurikan. Kaya na niya na makawatan na dali. Harap, lip na kayo. Tanaw ba bakarata sa katulog English. Huwag inalabi. Abiga na din tanaw naging kaya Arabo. Kakaliya suarap. Nabasa ko kubur. Ayabasa ko kubur. Daya basa kung surga, agyang kaya basa. Ay datare na susapya. Baka mapumbasay basa Tagalog. Basa English. O na basa Ambaranang. Basa Arab. Gina mga babay ko. Si isa kubur.
Na kau maraka sumung karagusunak ke. Naya besar dia na besar. Sisa surga naya besaru. Na besar. Oainin kapegalan tanu subasa merana besa English besa Tagalog na lebih kapegalan tanu nasu besar. Kasuk Quran na besar. Mabe. Medatan sagyang kutu ayandan. Maududan bandingan tanu akan dilupa. Dia kaya kuda tiwala yang lupa. Dua kata wakil rumai. Atantut siran namin niyo. Nikeni muay. Malairanun suisa kompani. Malaigagaw suisa kompani. Nakagin na mati. Adira di kapagitaw. Namia sakit. Agyang kay amamaw. Nasukia sakit umamaw. Na miakan derasan. Miakan damar. Akal agyang kutobay. Nasukia pakan damar akal agyang kutobay. Nalang wanak ginagina bulu. Na ipambulungan kidarudupayan amama. Nadidimpa kapya. Taman sa mga buta. Mga herbal. Nganinsan ang mga ginagin abulong. Na ipambulungan kidarudupayan amama. Nadidimpa kapya. Kagin na matay. Na miyatawagin sulang uno mga tao sang kuto ingadi. Nakagi ako matimwag yung kuto mga tao ko ingadi. Natigil na ba inaino kami ngayon timwa. Palimod. Tina musawer kanokon. Musaweri ako niyo ang tunay mapiasuan ko. Tira ang tunorong bay. Natigil na biyan kaya derul ba ka na miya sakit. Nalang ulang mga na ipumbulungan ka noon na dinipakapya. Namit manon apamikiram. Na ato na ikimu sa medurang. Tauminindigag yung kuto ay saw. Natigin na bahay na ayaw mo sa miramiraka. Na ino ka bunda ni pamanama. Ayaw mana niya na pusamaya. Sa umakapya sinirudupaka. Karumangka. Na magawa ka sa kaya dunia. Capit to gawin. Natigag yung kuto ba iman to din. Na pamana-mana ko. Bersumaya ako ko Allah. Sa umakabagara sinirudupaka na mama. Na magawa ko sa kaya dunia sa pito gawin. Napakagaan tao sutututu. Nabiyama naman namin sumaya. Napiya-kapiya Allah sinirudupaya na mama. Nakagaya ko makapiya si karuman yan na mama. Na ituman yan susamaya yan. Na din na ba niyan pagantapya ba di dunia? Doon na ba niyan sumaya ba di dunia? Doon na ba niyan pagagawi? Parirok niya ba di part ang dunia? Namiyat tawag yung mansulang ng mga tao ko ingadi. Nakagaya ko malimod sila. Natigiran malabay nino kami ng manitimuan. Natira mo sa wiri ako niyo. Eman to na sukarum ako. Namiya kapiya. Piya kabugin Allah. Na iman to na iputumanakan susamayakan. Amagawa ako sa kay dunia. Sa pitugoy. Na din na ba ka ng sungay pagantapiya ba di dunia. Anto na isuang. May akap dinig masisa ko. Mataw sa geng kutan mi alimut. Tira na ba inaya katawa na miya pagkada ko dunia. Naik pelebeng. Ilebeng amin sa kamamu kang amadan sa dunia. Tira pa ina. Lebengan ako ni. Na ililebeng ina na piyaka lala so kuburya. Nalangon ni sisitan yan. Kailangan niya na kupitu gawin na inasao. Tama sakara. Na inalusuri lalo ka magpamili.
na makapamili tubuh sunyukera untuk nagagawin na teorog. Nasukya turugo na pitot tagi na pila sabado ko naraka. Na pitot tagi na pila sabado ko ka surga. Nakagaya ko na tagi na pinina ka surga. Tidak bermelini ko derpa. Ingin amia kapia-pia paras. Kambu ko nitaw na da ka na imaylay. Oy, naguda ka na imalig. Di kesarapan dapat umat manusia semua papadala sagian kadar pak. Kagi aku nama tipe kira ini nami akan tin, nami akan didelah kaurun. Nak kagi aku nama tidur dinanikan didelah kau. Nami ini lagi yang kaya baik. Apa kau untuk din sabulawan? Nadi pagapiran usah ada ku mengambil didel. Nasuk ini nuna ini nempiatak. Na kagi ako mau manian na dari makatigir na pagare kolay antunay na derpa ada ya anak kasudaya na tigagyan ko tabai ko surga tigin na dia kan sekapasi sumbagin aya ka sumbago kurka na Amerika makan didela kau kasagyan kaya katampar sa diwa didela kau kada sagyan kaya katampar sa diwa na makan didela kau kon dapat to karakmu. Dia kota bayi ini pun, namin didelah kau sagian kota katamparan sadiwang. Nak kali aku yang makan didelah kau sagian kota katamparan sadiwang. Namin ini sunaraka. Anak tidak pemelih ini kuder pamiak karata kumarata miak kaduduk naik. Kali aku nama tip begini ini aku naraka. Namin ini lagi yang kaya baik. Apa kau untuk disabana? Pakau untuk sa apoy may tumala kakawak na pagpuno kaanilan aulong yan na makatatagaw na makagugulaw tayo kagaw abinata nasunyo kailin yan na inipya narusan inipya mantak nakagyo kumaman yan nalimu Allah miya parang suapoy miya parang suwaga akaw untuk danian ni ada semua kakawak apa penuh sa ulo niya. Daman makatigir. Dan yan may parla kaisa niya. Tingin na da ani. Anto na bisaya derpa. Na tingin na di sunaraka. Na tingin na ino kasi ini matagusang kay naraka. Na tigagyan ko tabay. Kung naraka niya kung nga bisaya katawa. Tingin na di. Na tingin na sakan subay. Patut tadi patut wajib berwajib nah sudah lupakan ku kata tabumi ku dunia nah oranan muranun sudah urakan muranun susintakan oi nah ini belasrakan Allah sakana tingin subai patut tadi patut wajib diwajib nah oranan kuagirai orang yang kuapaipas kaya kupakasa sangkupan sudah lupakan amama nagiyai ini belasrakan Allah apakah untuk naku Allah cawaga na apoy may tumalaka ko akla penuh keaniran Allah akan na taman sa dia kurilaan udah lupakan ku kata tabuin sa dunia na gini masa ama susuakan gini masa ama ulau-ulau. Kata bang tindak ni apa kan duduk aku dunia dah tiro angka aku dari dupa kena layak kunia kati songaran dia orang itu nagiang kutabaya ini lebang na inawaan yang nagiang kutabaya ku nalaka suami wadin si aku baik ku surga na kali aku makau masang kutabaya ku surga na tigilap pagari kulay na imang tunami ang masupasak biakan dinilah kawa ko sagyang kaya katab dati ginapagari ko na nag-iisus surga tinino kasi ni mata ko sagyang kaya surga dati ginadiya kong gabisay katawan sa akin subay apagkat tigirakan na pagkapantangakan adi akan ni nakapakasakitan sudah lupakan ko katatagumi ko dunia
Sa kanatingin subay, dia kening ketigala. Dia keng kebarau bahkan kan didorai nakapamanintai sudah lupakan ada tu. Dirupakan amamaku kata tagumi ke dunia. Nyagie ini balas serahkan Allah. Sakali biano ini aba ia lebih sagian ke surga. Sakali biano Allah Taala aprin sisa geng ke surga. Ai pandapati Allah. Upama kapun di daura ini pemaninta ini semua karomani na sunam berwana sinta. Antu ni nam berwana sinta. Mia koa ka ama biha. Wai kaya suka yang ka. Ino wara kana ida koan. Na ino ma koa ma biha. Baka unip. Daw ka sukay. Baka unip. Daw pa makaibaran tayo. Ilalo ka din. Kung karamang ka nabiyun. Daw buno. Piyakan niya sunwala. Baka unip. Wata ka sarili pa ka. Nasapar na ka din. Sa ginawang kagiyang kaya kandidora, nakapamaninta, babay kulay, kaanta na makadlaw, anta na makasulat, siku surga Allah Ta'ala. Pamanganda kong siku Allah, apalapalitan mamakasul siku surga Allah Ta'ala. Oy, nakagiyo ko batay, na miyo masupit to gawin, nakakailong tira na amag ito. Aging ko tabay. Miyo masupit to gawin, nakelo tira na magiging agyan ko tabay. Nakagyan ko nakalog tanira. Na makagamaw. Natigila ada si pula. Nawatay pula. Tinakatiya. Natigila mele konsideru paka kunaraka. Apakauntunin sa waga. Napakauntunin sa apoy. May cuma nakakuha ka na pupuno ka niya na ulo niyan. Na makagugulo ko sa dikagulo kabinatang. Parilaan na ka kun. Kauling ka nilay. Nagito ni masasama niya. Iyang kuto ko na mama. Nada ko din makatiro. Namiya ka tulong. Namiya nga tatatakaluyan. Kapya nga tatadmanin na kuguni. Kuguni, kumasairan, kalalamuduan yan, o di na kau ranin sa daura, kau ranin sa sinta. Dadid makanina. Ababay ko, sa kalaman na mabay, natanto amalbud, so kapakasuldiyo ko surga. Sana katero, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kumia kalbul suka berasul di surga. Ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natina ila sallatil mar'atu qamsaha wa samat sahraha wa hasunat farjaha wa ta'at zawjaha dakhala al-jannah. Ayat maknanya nasadin sabai. Asim bayangan dia. Suli maawakat to. So subuh lumur asar maghrib Aisyah. Na amay kadinya na naniindiray no. Nagupul saan yan suulan-ulan na aramadan. Nagusiapan yan su aurat yan. Naguulutan yan sinirudupayan. Na ayaw mabuka pagunutik ko nirudupan na kamap yan. Na isusugo Allah. Kalau bakal maksiat, na bakasulti ka si surga Allah Ta'ala. Paramisan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga babay ko, na kailangan as mga dirudupatan, dito sabay, na piya-piyain yan si dirudupayan. Pangaling gagawin niya na pangaling mo niya. Uy, tapalakalim din, tapalakalim lang yan kaya kan gagawin. Boy, nagunganin san ang mga rata na itaplag tanong tanong mamakasul ko surga. Wallah, malo ay miya kalando. Mga babay ko, natiga ka na taguan ko si Isadia ka. Oy, ka malo akong lugawan.
upang makamalaligis oras na bapel oras. Silang nakan sa kano, kung mga nakan si ko talapaletan mamakalidas ko kasiksaan o kubur, kasiksaan ko naraka na mamakasultan ko surga o Allah Ta'ala na makalidas tanong pang kukargan sa karatan maun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakadnakan sa iyang esrakan, engineer